Quimenales and Mayor Mercedes nga papadisan kino sa naton nga bisita all the way from South Carolina. Waray ba kundi Madam Edetha Pimentel Barker. Kuratsa, Maestro. Okay, damo-damo nga salamat. Natun sinaya an amay han bungto han Mercedes, the Honorable Mayor Edwin Quimenales nga naging niya natun sa nga mahusay nga bisita anak ang GUIUAN all the way from South Carolina, Madam Edetha Pimentel Barker.